Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. May saan ay imbag ka nagasat nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adumdumngeg. Kas iti kanayon ko nga ibaga, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kumata di kay tumaumang agdengeg, dito'y programa tayo. Ti surat ngayon ta ikan biyag ita, kat nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged itinagan nga Aileen, manipod probinsya ti Santa Fe, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti surat ni Aileen. Dear Miss F, narigat ti adda a kabibiyag mi. Iso nga idinagsakit ti amami, saan mi manlaeng pulos a naipaagas, wenno naiyapan iti balay pagagasan. Agingga nga inpulang na ti bulod na abiyag. Idi napadas ko tinapan kan nagbiag iti syudad, jakon kayat pay ti agawid, ije probinsya. Kat inaramid ko ti amin a kabaelak tapno makaaon iti rigat. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Ay anak ko, awanan ti balay tayo. Dinadaal ti bagyo. Nanang, huston, di kayo ka din nagsangit. Ang mga nonya pa iti mapasama ka na kayo. Ay, kasano tayo pa itaan, Rex, anak ko. Kasano? Nanang, Manong Rex. Aileen. Apay ganda ka dito, anak ko. Nadamag ko tinapasama ka da kayo, nanang. Iso ang nagawid ang kadagos. Ingalaan kayo iti groceries. Oh, atoy. Adto'y pa iti kwarta. Awatin nyo, nanang. Apay da ita kwarta, anak ko. Ipatarimaan nyo tinadadaal ang balay tayo. Ang patakder kayo iti dakdakkel ken natibtibker. Iti kasta saan ton abasta-basta madadaal no adda dumteng abagyo. Di umat ngamin kayat ti umay kanyak iti syudad. Saan mi akasapulan ti tulong mo? Nanang. Awatin yun, nanang. Iti kasta, makapanaw kayo dito'y evacuation center. Saan mi akasapulan ti kwarta nagtaod iti kinadakas, Aileen? Ay, no talaga adidak maawatan. Kan mapakawan idar aramida. Panunutin nyo latan nga da sa bali at tao amang tultulong kada kayo. Gampang nga asiyo kumanana. Taawatan nyo dayto a kwarta. Iti kasta, makapanaw kayo dito eh. Nanang, awatan yung tit-itit ti kamsat ko. Ang mga nagsakit kayo pa, nagbayag tayo pa dito eh. Oh, adto'y manong, alaang man. At dapay sobra na dayta ang mabalin mong tumatan nga aramatan amang lukat. Iti uray anya abasit a negosyo. Ay kat, nasaya at nga rod ano inawat damat lang titulong mo, friend. Wan nga rod, friend. Imbag ko taada ni Manong Rex. Tano awan, amangan no saan matlaang nga awatan ni nanang tit-itit ko. Di kat agyaman ni Nana Laura. Ngamin, asinsado itan tibiyag mo. Makatulong kan kadakwada, friend. Ay na, friend, ang mumutan ni nanang. Napatagkan ko na ti dayaw ti babae. Imbaglangan, ta saan ka nga inmalakin kwa na? Nga ano imalakan ko na.
Tinapatag ngamin ita kanya, kat ti maadaan itinarang ay apanagbiang. Di magatang kan maaramid ko ti kayat ko, friend. Aywan gayam, friend. Kumusta kayon ka ni Alfred? Adayo gayam anabakbak nang ni Alfred ngam ni Leo. Iso adya kon pinaluspusan pa'y. Kaya't mo asawan, friend? Da kayon ka ni Alfred? Correct. Kat plano min ti agdan na, friend. Ha? Kasanon ni Leo? Kanti apartment nga abangan na para ken ka. Sana, Eileen, pangasim. Di ka kumamit mang rabak iti kasta. Pasensya kan, Leo. Ngam sa anak amang rabraba. Manipod ito. Putdantan ti relasyon te. Anya tinagkurangag. Tapno ramidam ti kastoy. Ipapay kumat namin na kayat mo. Kurang, Leo. Sa anak ama kontento ka dagiti ititid mo. Anya? Di nakabailan nga igatangan iti balay. Kotse, kan nginginaan nga alahas. Ti kayat ko, adda anak kadagita abanan. Igatangan ka matiti kasta. Ngam ikanak pa'y kumaiti panawan. Tapno makawarnong. Pasensya ka na talaga, Leo. Ngam nakapagdesisyon akon. Pumanaw akon dito kat putdak matanti anyaman a relasyon ta. Awanan ka itibain. Opay nagsipat ka ngay! Ayop ka. Inaramat naklagayam. User! Hoy, Leo. Inusarnak mo ta. Nagumuma ka kanyak. Nagnumaranak. Iso apatas talaang. Ayop ka. Ops! Ha? Di mon ulitan timang tong pa kanyak. Tapaltog mo. Wan, kat mapilitan ang mga ramat iti daytoy. No di nakpalubusan, kan saktan nakpay. Oh, anya di ba ko na may tibalay ta, honey? Baragsakan ako na, honey. Nagdakal, kan kumpleto dagiti nginginaan akagawaan. Ay na, agyaman ako na, honey. Siyempre honey. Amin na gito'y, ket para kan ka. Pudno ka di, honey. Kukuha ko na ito abalay. Wen ko nakmet. Oh, ato'y. Kitam. Sikatin na kanagan iti papeles ti balay ta. Oo. Agyaman na ka talaga, honey. Ken, mabit lang, ha? Ato'y matisus iti kabarbaro ko, Chem. Nakanagan batlakan ka dita. At amin di ta papeles na. Oh, thank you so much, honey. Uy. Nakasingsingpat ka talaga. Sabali ka ngamin kadagiti nagbalin na babae, Kailin. Sigala tinakarik na kiti kastoy. Paragsakan ka iti kastoon na, honey. Namnamaam dayta. Nanang, umay kayon. Nakasaganan ti pangmalman tayo. Ay, sige laeng anak ko. Umunakan amangan. Sa anak pa ngamin amabisin. Ne, anya ngamin ay ti pampanunutan nyo, Nanang. Nabayagan analpas to'y balay tayo, anak ko. At damotan may sa abrans ti karinderya abinangon mo. Ngamjay adim, saan matan ang nagparparig na. Manipod day dinaudi a panag-awid na. Kasanumot ngamin, Nanang. Kaguray umot ngamin niya, Eileen. Rex, ti kayat ko laeng maat kat agbalbaliwan. Mga barwanan kuman. Natural laeng dayta itinaganak. Awan sa bali apang panunutak. No diti pagsayaatan na, anak ko. Kanayon mo't ngay karkararag ko. Asapay ko, ma. Tama ka amiris ng tikabsat ko. Kat agawidan. Total, adamot na natalgad a pagbiyagan tayo. Sapay ko mahata mapasama kan dayta, anak ko. Diyan na kumahan ti panakilalalaki na. Sakbay amala daw ti amin. Panawan kayo, bit, Nanang. Inak kita nagitag trabaho iti may kadua akad sa aran. Amangan kit din, numabisindan. Ay na, grabe! Bunggesyos kan talaga, friend.
Ay na, asinsado kan. Nginginaan amin na gamit mo. Puro imported. Siyempre, friend. Ginatang amin ni Alfred dagitoy. Idinapan kami ijay Hong Kong. Naggasat ka talaga kinkwanan niya. Katsika, kumusta kayo matan kini Jerry? Ay nako, pinanawa ko na nabayag friend. Kuripot? Rumbang laang nga ibati dagita akla si tilalaki, friend. Sayang mat ati pintas ta, no kurips mat agbalin a partner ta. Correct! Isungarod nga agberbero kak matitikas ka ni Alfred. Thank you so much, honey. Masaya at mat. Tanagustuhan tinted ko kan ka, honey. Amom talaga dagiti bet kong alahas, honey. Nakalalaing ka ngagpili. Siyempre, mata. Napatag ka unay kanyak. Isugar aramidak mat tikas to'y. Kat kaano nakmanan nga itugot ije abroad, honey. Honey. Agpalabas na pa iti sumagmamano a bulan. Agsosospit siya kami ng ti asawak. Alfred, honey. Abi ngamin adi mo pa'y lapanawan ti asawa. Ikarit, aramidak amin ang kabalak tapno paragsakan ka. Di kagdanag. Dumunting tunay ta ka nito, Aileen, honey. Nakapimpintas at talaga to'y inted ni Alfred kanyak akwantas. May ibagay launay kanyak. Talaga adyak nagbidot anakidan na kankwana. Kanyak mat pagbabawian ti panang panaw ko kinileo. Ay, iso na lang, tamabayag pa'y santo umay manan dito ni Alfred. Asikaswan na pa'y kano dagiti negosyo da. Ngam sana bale, tanawadwad matiimbati na nga allowance ko. Husto mat di, itikas na. Makainanaak mat iti kanayon a panangusar na kanya. Nita niya siguro dayta. Siya kon ti mangilukat itiri daw. Madam mga aglablaban ni Manang Susan ijay likod ka. Mabit lang! Umayan! Sino ka? Apay anak ka, bungot ka. Saan? Pag-asim, sino? Ay na, kumustan tirik ng friend? Daytoy, friend. Marik nagtiwot manipod ka dagiti sugat ko. Ay, namindwa na kasi naksak. Sa bali pa'y tisugat iti rupam, friend. Ay na, nakabutbutang matan tinapasamak yan ka. Hindi na dahil na dyan tao ti rupa. Ay, imbaglangan ko na amta nakita nakaadagos ti katulong mo. Iso ka di timawagan ka. One friend. Noawan ti katulong ko. Ang mga pinatay na ko na dyan tao. Awanan ti rupa. Nadadaanan ka po kadagiti sugat. Ay, sino nga'y nga tati akin aramid iti kastaken ka, friend? Saan nga ta ati asawa ni Alfred? Wenno, ni Leo? Tsaka mo, nakaabungot ngamin. Isadyak nakita ti rupa na. Nalapit ngayon ba ang dalang na dyan. Tapno aramidin na ti kastay kanya. Ay, ala, di ka nagsangit, friend. Tinapatag itakat na ispal ka iti paggad. Kasano, anya nga iti planom ita. Panawa ko ni Alfred tanya. Mabalin ka di adumawat iti paborkan ka. Siyempre, friend. Anya da ita. Ibagam laang no anya ti kayat mo, friend. Si sasagana at tumulong. Basta si ka. Ay na, Aileen, anak ko.
Agyaman tayo iti Diyos, gaputa din na kabinaybayan. Ading ko, kumusta ang tirik na? Imay ni Tanya Jibalay. Iso tinakaamuan mi tinapasamakan ka. Manong Res, nanang. Amom ka di, no asino tinangarabid iti kastoy kanak ko. Sana nang nakapungot ngamin. Kitaan nyo tirupa. Sinugat na. Dinadahal na tirupag nanan. Sigurado adakkel ti kura na tinangaramid ti kastoy ka. Ading ko. Nalapit akas na manong. Ngamin, ato ti tao anapasakta. Tapno matungpal ko lang dagiti kalkali ka gumag. Nalabit, aday ito iti pamuspusan ti Diyos. Tapno maamiris mo dagiti nagpinto taman ako. Kat agbalbaliw kan. Gusto kayo nanang. Kat tulungan da ko tapno mga barwanan. Ikarik, diakon sayangan pa iti ka nito ngayon ti Diyos kanya. Agsingsing po ito ko, nanang. Pudno unay, Miss F. Iti pan nakaidugmam ti may sa atao, pamilya na ti mang tulong tapno makabangon. Kas iti inaramid dananang kan manong ko kanyak. Ita, saan man akas iti sigot ti itsurak, mariknak ti kinaragsak kan kinatalina ay ti biyag iti poder ti pamilyak. Itaklaeng ama ameris, nga naragragsak kan nataltal na gayam ti agbyag ditoy probinsya. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, ket sapay ko ma ta nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadag iti padak adumdumngeg. Toy pagayam mo, Aileen. Ken ka pagayam, Aileen. Nagasat ka pagayam ko, gaputa nakalasat ka iti peggad. Nalabit nga inikan nakapay ti Diyos iti may kadwa agundaway, tapno ornosem ti biag mo. Di mo nga rod sayangan dayta akan ito. Agbalbaliw kan kat mga barwanan ka nga kaduam ti pamilyam. Kanayon tayo kumaalaglagipen nga ti kinabaknang anagtaod iti dakes awagas kat mangitunda iti pagpeggadan. Alakastan pagayam, Aileen, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagipti na palabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.